Svileni putovi nisu bili samo autoceste za svilu i začine. Bili su cjevovodi za ideje, neke od njih smrtonosne. Dok je veći dio Europe bio još stoljeća daleko od razumijevanja baruta kao bojnog oružja, Mamelučani iz Egipta već su apsorbirali, usavršavali i naoružavali tehnologiju s istoka. I 1260. godine upotrijebili su je kako bi zaustavili najstrašniji vojni stroj koji je svijet ikada poznavao. Ain Jalut bio je prekretnica. Ovo je bio trenutak kada se ravnoteža moći pomaknula sa otvorenih prostranstava Mongolije natrag prema srcu Mediterana. A u središtu tog pomaka bilo je zastrašujuće novo oružje. Dobrodošli na Great History, kanal gdje zaboravljene bitke, neočekivani obrati i odlučujući trenuci preoblikuju cijela carstva. Dok gledate, javite nam s čime se slažete, s čime se ne slažete ili što mislite da smo propustili. A ako ste novi ovdje, razmislite o pretplati. Pričamo ovakve priče svaki dan. U ovom videu otkrivamo tajno oružje koje je smrvilo mongolsku hordu. Rano ručno oružje poznato kao midfa. Razložit ćemo kako su primitivni barut, pametne taktike i čista odlučnost razbili mit o mongolskoj nepobjedivosti i tiho obilježili početak ere baruta. A jednom kada vidite kako se sve to spojilo, Ain Jalut nikada više neće djelovati kao samo još jedna srednjovjekovna bitka. Midfa. Prvo ručno vatreno oružje. Ono što se pojavljuje na ovom bojištu 1960. godine djeluje nenormalno, gotovo pogrešno za to stoljeće. Ručno barutno oružje poznato u arapskim izvorima kao midfa. Ain Jalut može biti prvi zabilježeni trenutak u povijesti kada su prijenosna barutna oružja namjerno upotrijebljena protiv velike vojske na otvorenom polju u potpuno planiranoj ispostavljenoj bitci. I to je važnije nego što na prvi pogled zvuči. Razjasnimo što su ta oružja zapravo bila. Jer ne, ovo nisu bili topovi koji bi probijali rupe kroz redove konjice. Riječ midfa odnosila se na cijev oblika naprave dizajnirane da lansira objekte koristeći eksplozivnu silu baruta. Zamislite to manje kao modernu pušku, a više kao debelu metalnu ili pojačanu cijev koja se pali ručno, nosi je i ispaljuje obučeni vojnik. Mongoli su se prije susretali s tehnologijom baruta preko Kine. Ali evo ključne razlike. Mamelučani su je prilagodili u mobilno bojno oružje spremno za upotrebu. Prema srednjovjekovnim vojnim rukopisima, posebno Nihayat al-Sul od Al-Ramaha, mameluški inženjeri otkrili su kako rafinirati salijetru, kalijev nitrat, KNO3, do iznimno visoke čistoće. To je važno jer je saljetra motor baruta. Što je čišća, to brže i nasilnije gori. Crni barut u to vrijeme slijedio je kemijski ispravni omjer sastojaka, kalijev nitrat, sumpor i ugljen. Kada se zapali, reakcija proizvodi brzo šireće plinove, uglavnom ugljični dioksid i dušik, koji stvaraju ogroman pritisak unutar cijevi. Taj pritisak je ono što lansira projektil naprijed. Psihološki udar kod Ain Jaluta. Mamelučani nisu postavili velike statične topove. Rasporedili su male jedinice ručnih strijelaca, ugrađenih u svoje formacije. Od tih vojnika se nije očekivalo da ostvare veliki broj ubojstava. Zapravo, oružje je bilo sporo za ponovno punjenje i vrlo netočno po modernim standardima. Pa zašto ih uopće koristiti? Jer pravi cilj nisu bili mongolski vojnici. Bili su mongolski konji. Mongolsko ratovanje ovisilo je o čvrstoj koordinaciji između jahača i konja. Cijeli njihov sustav, lažna povlačenja, brze salve, iznenadni okretaji, funkcionirao je samo ako su konji ostali mirni i pristupačni. Midfa je razbila tu pretpostavku. Zamislite scenu. Vi ste mongolski konjanik. Jahali ste u bitku deseci puta. Čuli ste strijele kako zvižde pored vaših ušiju. Jurišali ste na pješaštvo koje se slomilo i pobjegle. I odjednom, bez upozorenja, dolazi do nasilne eksplozije, zasljepljujućeg bljeska. Prasak toliko glasan da se čini kao da se nebo upravo rascijepio.
Vaš konj ne zna što je barut. Zna samo za paniku. Suvremeni izvještaji naglašavaju ovaj psihološki učinak. Konji su se dizali na stražnje noge, jurili, udarali jedni u druge. Čak i trenutni gubitak kontrole bio je katastrofalan za mongolske taktike. Kohezija formacije, srce mongolske bojne dominacije, počela se raspadati. To je ključna točka. Mitfa nije pobijedila u bitci ubijajući tisuće. Pobijedila je uvođenjem kaosa u točno pogrešnom trenutku za Mongole. Mameluška vojna, izvrsnost. Zašto su Mamelučani bili u stanju koristiti ovu novu gotovo eksperimentalnu tehnologiju tako učinkovito? Riječ Mameluk doslovno znači posjedovan ili u vlasništvu. To su bili porobljeni ratnici, uglavnom turkijski dječaci s Kipčakske stepe, ogromnog travnatog prostranstva koje se proteže sjeverno od Crnog mora u južnoj Rusiji. Kupovali su ih mlade, često u ranim tinejdžerskim godinama, transportirali u Kairo, obraćali na islam, a zatim stavljali u brutalan višegodišnji sustav obuke poznat kao furusija. Furusija nije bila samo o jahanji konja brzo ili točnom gađanju strijela, iako su opsesivno trenirali oboje. To je bila sveobuhvatna vojna obuka. Mameluški učenik učio je konjičko streličarstvo, mačevanje, borbu kopljem, jahanje u formaciji, bojno signaliziranje i taktičko manevriranje. Ali osim toga, učili su ih i teoriju oružja, osnovnu kemiju i rukovanje novim tehnologijama, uključujući barutne smjese. To je važno jer većina srednjovjekovnih vojski jednostavno nije funkcionirala na taj način. U zapadnoj Europi, na primjer, vojske su obično bile izgrađene oko feudalne obveze. Seljak bi mogao biti pozvan na kampanju koja traje nekoliko tjedana. Vitez je treniran od djetinjstva, da, ali vitezovi su bili pojedinci, a ne standardizirani profesionalci. Razine obuke varirala su divlje. Koordinacija je bila ograničena. Inovacija se širila sporo. Mamelučani su bili suprotnost. Bili su karijerni vojnici plaćeni od države, smješteni u vojnim barakama i stalno ocjenjivani. Njihov cijeli društveni status ovisio je o uspjehu na bojištu. Ako ste pali, niste samo izgubili ugled, izgubili ste prihod, položaj, a ponekad i život. I ovo je suptilna, ali ključna prednost. Mnogi Mamelučani potjecali su iz istog stepskog svijeta kao i Mongoli. Odrasli su slušajući isti vjetar, jahajući iste vrste stepskih konja, koristeći iste složene lukove, razumjeli su lažna povlačenja, okruživanja, iznenadne salve i psihološko ratovanje instinktivno. Kada su se suočili s mongolskim taktikama, ništa im nije bilo nepoznato. Dakle, kada su Mongoli stigli u Levant, Mamelučani nisu pokušavali izmisliti protuudar od nule. Tu se fraza borba vatre vatrom postaje vrlo doslovna. Ravnoteža snaga. Pogledajmo ravnotežu snaga. Mongoli su i dalje bili zastrašujući. Jedan tumen, negdje između 10.000 i 20.000 vojnika pod zapovjedništvom Kitbuke Nojana, veteranskog mongolskog generala i po vjeroispovijesti kršćanina. Imali su veteransku konjicu, složene lukove s dugim dometom i moći te godine zamaha iza njih. Sam Kitbuka bio je iskusan zapovjednik, agresivan i samouvjeren. Ali je djelovao daleko od stepe, s razvučenim linijama opskrbe na nepoznatom terenu. Mamelučani su naprotiv možda imali između 20.000 i možda preko 50.000 vojnika, ovisno o tome kojem izvoru vjerujete. Čak i konzervativne procjene stavljaju ih barem jednake po broju, a možda i superiorne. Njihova osnovna snaga bila je teška konjica, dobro oklopljena, visoko obučena i predvođena zapovjednicima koji su razumjeli stepsko ratovanje, jer su mnogi od njih potjecali iz iste kulturne pozadine kao i Mongoli. Križarski faktor. Postojalo je još jedno oružje koje se borilo uz Mitfu kod Ain Jaluta, 1260. godine. I ne, to nije bilo nešto što ste mogli držati u rukama ili čak vidjeti na slikama. Bila je to odluka, izbor koji su napravile križarske države u Levantu. Rijetko dobivaju priznanje za to,
ali da su donijeli drukčiju odluku, ova bitka se možda ne bi dogodila na način na koji se dogodila. Do 1260. godine križarski svijet bio je sjena onoga što je nekada bio. Nestala su ogromna kraljevstva izrezana nakon prvog križarskog rata. Ono što je preostalo bila je u osnovi tanka traka obale usidrena u snažno utvrđenom lučkom gradu Ako. Govorimo o nekoliko ključnih gradova i dvoraca koji grle Mediteran, okruženi sa svih strana mnogo većim silama. Križari su bili u manjini, nadmašeni i bolno svjesni toga. Tada su stigli Mongoli. Mongolska vojska koja je prostrujala kroz Siriju već je razbila velike gradove, Alepo, Damask i Sidon. Pokazali su točno kako tretiraju mjesta koja se opiru ili ih čak nerveiraju. Zidovi srušeni, stanovništvo raspršeno bez dugih pregovora, bez poštovanja neutralnosti. Istovremeno se nešto neobično događalo diplomatski. Mongoli su poslali izaslanike križarskom vodstvu, nudeći zajednički savez protiv muslimana. Na papiru moglo je zvučati primamljivo. Uostalom, Mongoli su bili neprijatelji islamskih sila koje su se borile protiv križara gotovo 2 stoljeća. Ali evo problema, i tu križari počinju raditi vrlo hladnu matematiku. Mongolsko carstvo zapravo nije vjerovalo u granice, ugovore ili trajne saveznike. Kamo god su išli, suverenost je nestajala. Današnji saveznik mogao postati sutrašnja meta. Uništenje Sidona nije bila samo nasilje, bilo je to upozorenje. U međuvremenu, Mamelučani su također poslali izaslanike tražeći ne savez, već nešto mnogo ograničenije i praktičnije, siguran prolaz i logističku podršku. Dakle, križarski vojni redovi u Ako, Templari i Ivanovci našli su se u pravoj dilemi. Izaberi Mongole i riskirati da te apsorbira nezaustavljivo carstvo, ili im se otvoreno suprotstavi i riskirati uništenje. Njihovo rješenje bilo je iznenađujuće moderno. Odabrali su ono što povjesničari često nazivaju aktivnom neutralnošću. Nisu se pridružili Mamelučanima u bitci, ali ih također nisu ometali. Umjesto toga, dopustili su sultanu Kutuzu da njegova mameluška vojska, vjerojatno oko 20.000 do 25.000 ljudi, maršira ravno kroz križarima kontrolirani teritorij. To samo po sebi bilo je ogromno. Bez ovog koridora Mamelučani bi bili prisiljeni na teži teren, duže marševe i veću izloženost mongolskim izvidačima. Ali podrška tu nije stala. Križari su opskrbili hranu, vodu i osnovne zalihe, vrstu logističke pomoći koja rijetko dolazi u naslove, ali odlučuje kampanje. Konji su napojeni, ljudi odmoreni, oružje popravljeno i najkritičnije, Mameluškoj vojsci bilo je dopušteno da tabori upravo ispod zidina samog Aka, jedne od najjačih utvrda u istočnom Mediteranu. Razmislite što je to značilo. Nakon tjedana marša po ljetnoj vrućini, nošenja oklopa, upravljanja životinjama i ostajanja u pripravnosti za neprijateljski pokret, Mamelučani su dobili nešto što vojske gotovo nikada ne dobivaju prije odlučujuće bitke, pravi odmor. Ta pauza, taj dah dao je Mamelučanima fizičku i mentalnu spremnost koju su trebali prije ulaska u široku ravnicu gdje će se odviti Ain Džalut. Bojište Ain Džalut doslovno znači Golijatov izvor. Smješten je unutar doline Džizreel, relativno uskog bazena okruženog niskim brdima i pošumljenim grebenima. Prema biblijskoj tradiciji, ovo je ista regija gdje je David ubio Golijata, što već daje osjećaj koliko je duboko simbolično ovo tlo bilo za ljude koji su se tu borili. Ali simbolika na stranu, teren je značio daleko više od priče. Za razliku od široke otvorene stepe gdje je mongolska konjica cvjetala, ova dolina je ograničavala kretanje. Konji se nisu mogli širiti beskrajno. Strijelci nisu mogli slobodno kružiti. Jednom kada ste jahali dovoljno duboko, bili ste posvećeni. Bajbars je to razumio i izgradio je cijelu bitku oko toga. Bitka je počela rano ujutro 3. rujna 1260. godine. Vrijeme je bilo važno.
Sultan Kutuz postavio je glavnu mamelučku snagu, tako da je izlazak sunce bilo točno iza njih. Mongoli koji su jahali na zapad u dolinu bili su prisiljeni gledati ravno u odsjaj. To je mali detalj, ali zamislite da pokušavate procijeniti udaljenost, brzinu i formaciju, dok žmirite u zasljepljujuću svjetlost. Svaka sekunda je važna. Baibars je zatim pojahao naprijed s relativno malom prethodnicom snagom. Ne cijela vojska, samo dovoljno ljudi za uspostavu kontakta. Razmijenili su strijele, testirali jedni druge, kratko se sukobili. Ništa odlučujuće. I onda je Baibars napravio nešto vrlo namjerno. Povukao se. Neuredno povlačenje. Prašina, urlanje, raspršeno kretanje. Svakom mongolskom zapovjedniku ovo je izgledalo poznato. Previše poznato. Mongoli su sami usavršili lažno povlačenje. Koristili su ga desetke puta da unište neprijatelje koji su jurili previše željno. I to je zamka. Kit Buka, mongolski zapovjednik, nije bio početnik. Smrvio je gradove diljem Sirije i nikada nije izgubio veliku bitku. Ali uspjeh rađa samopouzdanje, a samopouzdanje može skliznuti u aroganciju. Vjerujući da se Mamelučani razbijaju, naredio je potpuni progon. Mongolska konjica je jurila naprijed. Sve dublje i dublje u dolinu. U tom trenutku Mongoli su mislili da pobjeđuju. Zasjeda jednom kada je mongolska snaga bila potpuno posvećena unutar bazena, Kutuz je dao signal. S brda i pošumljenih padina koje okružuju dolinu, mameluška vojska eksplodirala je u pokret. Pješačke jedinice počele su ispaljivati guste, salve strijela odozgo, kiša padalina na gusto, zbijene mongolske jahače. Istovremeno, teška mameluška konjica jurišala je niz brdo u oba boka, zabijajući se u stranice mongolske formacije. Samo ovo bi bilo opasno. Ali onda je došlo nešto na što Mongoli nisu bili spremni. Mameluški strijelci Midfe istupili su naprijed i ispalili svoje ručno barutno oružje izravno u kaos. Iznenadne eksplozije. Zasljepljujući bljesci. Gust, zagušljivi dim. I zvuk kakav konji ili jahači nikada prije nisu čuli. Mongolski konji su paničarili, formacije su se klimale, jahači su se borili da povrate kontrolu dok su strijele nastavljale padati i konjica nastavljala pritiskati. Nakratko je izgledalo kao da bi Mongoli još mogli probijiti. Bilo je tako blizu. Zapravo gotovo su srušili mamelučko lijevo krilo i tada je sve visilo o koncu. Vidjevši opasnost na svojoj lijevoj strani, Sultan Kutuz učinio je nešto izvanredno. Pojahao je naprijed, bacio svoju kacigu na tlo, otkrivši svoje lice tako da ga svaki vojnik može vidjeti, i urlao punim plućima: o Islame, o Allahu, pomozi svome sluzi protiv svog neprijatelja. Ovo nije bio samo religijski vapaj. Bio je to trenutak prepoznavanja. Ljudi su mogli vidjeti svog sultana kako krvari, znoji se, stoji s njima. To je pretvorilo strah u bijes, povlačenje u odlučnost. Mameluška konjica je ponovno navalila, ovaj put jače. Ponovljeni teški juriševi razbili su se u mongolske redove, dok su strijele i pucnjava održavali pritisak sa svih strana. Polako, pa iznenada, mongolska formacija počela se raspukavati. Kitbukin konj je strijeljen ispod njega. Zarobljen je živ. Čak ni tada nije molio. Prema izvorima ostao je prkosan do kraja, upozoravajući da će se Hulaguova osveta pretvoriti Egipat u prašinu. Povijest je međutim odabrala drugi kraj. Kitbuka je pogubljen. Mongolska vojska je kolabirala. Preživjeli su pobjegli na sjever. I po prvi put u otvorenoj ispostavljenoj bitci, mongolska terenska vojska bila je odlučujuće poražena. Zašto su Mongoli izgubili? Ali to se nije dogodilo, zato što su Mongoli odjednom zaboravili kako se boriti. Do vremena Ain Jaluta 1960. godine, mongolska ratna mašina na Bliskom istoku već je radila na djelomičnoj snazi. Hulagu Khan, ukupni zapovjednik, povukao je oko 90% svoje glavne vojske na istok
kako bi se bavio politikom nasljeđivanja nakon smrti velikog Kana. To je ostavilo Kitbuku za sobom sa snagom koja je još uvijek bila opasna, ali više nije bila nadmoćna. Razmislite o tome ovako. Mongoli su obično pobjeđivali tako što bi se pojavili s čekićem dovoljno velikim da smrvi otpor odmah. Ovaj put Kitbuka je imao više poput teškog maleta. Dovoljno da se bori, ali ne dovoljno da dominira svakom varijablom na bojištu. Kitbuka je imao sve razloge osjećati se samouvjereno. Mongolski konjanički strijelci razgradili su vojske od Kine do Ugarske. Njihovi lukovi nadmašivali su većinu neprijatelja, a njihove taktike udaranja i bijega obično su pretvarale bitke u masakre. Ali Ain Jalut nije bila otvorena stepa. Bila je to uska dolina s brdima s obje strane. Unatoč tome Kitbuka je ipak jurišao unutra. Potpuno obvezujući svoju konjicu na teren gdje zasjeda, nije bila samo moguća, već vjerojatna. Pretpostavio je da će poznati mongolski priručnik još uvijek raditi. Obično je radio, ovaj put nije. I to nas dovodi do konja. Mongolska konjica nije bila samo o vještim jahačima, bila je o dubini konja. Pod normalnim uvjetima svaki mongolski ratnik imao je 4 do 5 rezervnih konja, rotirajući konje kako bi ostali brzi, svježi i smrtonosni. Kod Ain Jaluta dokazi sugeriraju da su mnogi imali samo jednog konja. Zašto? Levant je patio od suše. Manje trave značilo je manje krme značilo je manje uporabnih konja. Ta jedna promjena smanjila je mongolsku mobilnost, samu stvar o kojoj je njihov cijeli sustav ovisio. Dakle, umjesto svježe konjice koja beskrajno kruži, imali ste umorene konje na uskom terenu već pod stresom. Zatim je došla buka, dim, eksplozije. A onda se dogodilo nešto drugo. Nešto daleko opasnije. Usred borbe, sirijske trupe koje su se borile uz Mongole, prebjegla su upravo tamo na bojištu, u najgorem mogućem trenutku. Ovo nije bila manja neugodnost. Te trupe poznavale su teren. Popunjavale su praznine u mongolskoj formaciji. A kada su promijenile stranu, nisu samo uklonile snagu. Stvorile su rupe. Ta vrsta izdaje ne samo slabi vojsku, potresa samopouzdanje. Odjednom svaka jedinica počinje se pitati tko je još vjeran. Tada počinju kolapsi. Posljedice Ain Jalut nije samo spasio Kairo. Zaustavio je carstvo. Po prvi put u povijesti mongolska terenska vojska bila je odlučujuće poražena u ispostavljenoj bitci i nije uspjela vratiti izgubljeni teritorij nakon toga. Širenje prema sjevernoj Africi završilo je upravo tamo. Bilo koji realistični put prema Europi preko Mediterana bio je zatvoren. Nakon toga formirala se trajna granica duž rijeke Eufrat, odvajajući Mameluški sultanat od mongolskog ilkanata. Tijekom sljedećih 60 godina Mongoli su pokušavali iznova i iznova. Velike invazije 1981, 1999, 1303 i 1312 godine. Ne uspijevali su svaki put. Egipat nikada nije pao. I dok su Mongoli stagnirali, jedan je čovjek napredovao. Bajbars, arhitekt pobjede na bojištu, ubrzo je ubio sultana Kutuza i sam preuzeo prijestolje. Nemilosrdan, briljantan i zastrašujuće učinkovit, Bajbars je uveo zlatno doba dinastije Bahri Mameluka. Unutarnji sukob Mongola nakon Ain Jaluta, mnogi ljudi pretpostavili su da će se Mongoli jednostavno pregrupirati i vratiti s mnogo većom vojskom kako bi smrvili Egipat. To je ono što su obično radili, ali ovaj put nešto ih je zaustavilo. To nešto bio je Berke Khan, vladar Zlatne horde, mongolske države koja je kontrolirala južnu Rusiju i zapadnu stepu. Za razliku od Hulagua, Berke se obratio na islam, a uništenje Bagdada 1958. godine nije mu bilo samo političko, bilo je osobno. Prema suvremenim izvorima, Berke je bio bijesan. Otvoreno je osudio Hulagua za masakr muslimana i za ubojstvo abasidskog kalifa. U jednom trenutku navodno je dao zakletvu koja je glasila otprilike ovako: uništio je svaki muslimanski grad i prouzročio smrt kalifa. Uz Allahovu pomoć,
Ja ću ga pozvati na odgovornost za svaku kap nevine krvi. To nije bila prazna retorika. 1262. Godine, samo 2 godine nakon Ain Jaluta, izbio je otvoreni rat između Berka i Hulagua. Mongol se borio protiv Mongola. Po prvi put, unutarnje pukotine carstva eksplodirale su u potpuni građanski rat. I odjednom, Egipat više nije bio Hulaguova glavna briga. Rat sa Zlatnom hordom prisilio je Hulagua da preusmjeri gotovo sve svoje vojne resurse na sjever prema Kavkazu i regiji Volge. Vojske koje su mogle marširati natrag u Siriju ili čak prema Kairu, sada su bile vezane braneći riječne prijelaze, planinske prolaze i opskrbne rute. To je kupilo Mamelučanima nešto neprocjenjivo. Vrijeme. Vrijeme da učvrste granice, obnove snage i pretvore Ain Jalut od sretne pobjede u trajnu stratešku barijeru. To je udžbenički primjer kako je geopolitika vođena religijom razlomila ono što je nekada izgledalo kao nezaustavljivo carstvo. I zašto Mongoli nikada više nisu ozbiljno zaprijetili Egiptu? Nasljeđe. Era Baruta Ali, nasljeđe Ain Jaluta, nije stalo na granicama. Promijenilo je oružje. Upotreba midfe ili ručnog barutnog oružja kod Ain Jaluta obilježila je početak novog naoružavanja u islamskom svijetu. To još nisu bili bojni dominatori. Rano vatreno oružje bilo je glasno, sporo i netočno, ali njihov psihološki utjecaj bio je neporeciv. Mamelučani su to razumjeli brže od većine. Dok su zapadnoeuropski vitezovi još odbacivali barutno oružje kao nečasno ili čak kukavičko, Mamelučani su počeli integrirati artiljeriju u svoje fortifikacije. Topovi su se počeli pojavljivati u gradskim obrambama. Barut je postao dio vojnog planiranja, a ne kuriozitet. Ali evo povijesnog obrata. Iako su Mamelučani bili rani usvajači vatrenog oružja, njihova vladajuća ratna elita na kraju je postala konzervativna. Držali su se ideala Furusije, klasičnih ratnih vještina mača, luka i konja, vjerujući da oni definiraju pravu vojnu izvrsnost. Vatreno oružje je bilo korisno, da, ali nije bilo prihvaćeno kao budućnost. U međuvremenu, na sjeveru, Osmanlije su promatrali i učili. Shvatili su Barut ozbiljno, vrlo ozbiljno. Izgradili su cijele profesionalne jedinice oko njega, najpoznatije janjičare, vojnike obučene posebno za korištenje mušketa i artiljerije u koordiniranim formacijama. Do ranih 1500-ih ravnoteža se promijenila. 1517. godine osmanske vojske s barutom smrvile su mameluške snage. Hrabrost konjice i elitno jahanje nisu mogli izdržati protiv discipliniranih redova mušketa i topova. Dakle, na duboko ironičan način, bitka koja je dokazala da vatreno oružje može pobijediti Mongole također je nagovijestila kraj samih Mameluka. Ain Jalut je zaustavio jedno carstvo, ali je također tiho signalizirao koja vrsta vojske će vladati budućnošću i koje će biti ostavljene iza sebe.